Amen. Igama lami kwabangangazi bazalwane ngingudeli ngwakwantanzi. Into ebaluleke kakhulu ke bazalwane ukuthi nje ngiyakholwa ngisindisiwe. Impilo yami ngayahlukanisela uKristu. Ngimkhonza uNkulunkulu bazalwane ngokwethembeka. Kusukela nje ebuncaneni bami noma ebusheni bami sengimdala nokho iminyaka sithe ukuhamba. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi akashiyani, akangishiyi. Yakhumbula bazalwane ukuthi kuze kufike lesisikhathi akuzange kube lula ukuhamba insindisweni ngikholwa ngisindisiwe ikhona izinto ezayiphikisana nempilo yami namanje isafika zikhona akusho ukuthi azikho kodwa engikubonga kakhulu ukuthi uJesu uyayibamba impilo yentombazane impilo yami ehlukanisela uKristu bazalwane ngiyakhumbula ukuthi kuze kufike kulesi sikhathi khona la khona engahlala phansi ngayithandazela impilo yami ngayizilela ukudla ngathi uNkulunkulu angifuni ukukhonza ngikhonze ngihambe ngikuphoxa endleleni ngilijivaza ivangeli nje enhlizweni yami ngazi nqumela mina bazalwane ukuthi ngifuna ukuphila impilo engcwele phambi kaNkulunkulu ngihambe ngokwethembeka angithembeki phambi kwabazali bami spiritually angithembeki phambi kwemndenini wasekhaya uma ungibona noma ungekho noma ngikwenye indawo ngikhonza uNkulunkulu ngiyamveza uNkulunkulu ilonto nje bazalwane ngisizile kwaze kwaba lesi sikhathi ukuthi uNkulunkulu ngazi nqumela ukuthi angifuni ukuthi mangikhonza uNkulunkulu kube khona izinto engiyipatanisayo endleleni ngifuna ukumkhonza uNkulunkulu ngiyintombazane baze basho ukuthi impela siyamazi uJesu ngoba wasiza ubani amen nginalokho nje bazalwane ekuseni egameni lika Jesu ukuthi hey ngiyamthanda uJesu wangithanda qala ngakamazi wangazi ngakamazi wangenzela umusa wasiza impilo yami kuze kube manje uyibamba ngokwethembeka umuhle uNkulunkulu bazalwane akashiyani bakushiya abangani bashiya ihlobo bakushiya abaningi kodwa uJesu akashiyani akakushiyi nomusa uwedwa angikhathali bazalwane noma sekuthiwa khona izinto ezifika ngithi mangivama ukukhuluma nabazalwane esiwesiqinisana nabo ngithi izinto ezifikayo empilweni kumuntu akusho ukuthi zizohlala forever kodwa ziyafika zinesikhathi futhi zokudlula amen yonke into efikayo kumuntu iyadlula ngawuhlaseleka ngobusha kodwa kuyadlula uyahlaseleka ebudaleni bakho kodwa kuyadlula yonke into efikayo kumuntu ilethwa isitha iyadlula bafowethu iyadlula yikho into engadluli iyadlula lesimo ubhekene naso siyadlula amen ngicela sifunde izwi likaNkulunkulu bazalwane sikhuluma nje ngesiphambano kokuningi kwehla inhlekelele ngelilanga wafu Jesu esikhundleni sethu uthi ubhalayo sasikude naye wasenza saba seduze ngegazi lakhe mayichaza indaba mabeyichaza abafundisi indaba kaJesu bazalwane kusukela kwayichaza ubaba umpostoli ekseni kusukela nje kusathethwa icala uyabona ukuthi necala lakhona lalingaveli kahle kodwa ngenxa yokuthi kwakufanele kufezeke izwi likaNkulunkulu kwaphoqa ukuthi uJesu afinyelele esiphambanweni sihleli la phansi bazalwane ugqoke kahle wenza ihairstyle yakho kahle uhamba ngemoto ephambili enegama aqalanga kodwa lapho khona umuntu owafa esikhundleni sakho yonke into oyiyo ungayicabanga ungayishaya isifuba ukuthi kinapho ukuthi aqalanga lapho kwaqala ukuthi kube khona umuntu ofayo esikhundleni sakho asifunde ke bazalwane Luke chapter 23 verse 34 Selungifundela Luke 23 verse 34 Kepha uJesu wathi Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo babelana izingubo zakhe benzelana inkatho Amen Baba izwi lakho liphilile linamandla thatha udumo ngale kusene egameni lika Jesu Amen kafushane nje bazalwane la uJesu la usesiphambanweni ukhuluma amazwi ayingeke akhulunywe omunye umuntu ekuleya nhlungu uwakhuluma esikhathini edweshuliwe uwakhuluma esikhathini esasingemnandi uwakhuluma umzimba wakhe ulinyiwe uthi baba bathethelele
Uyabona bazalwane lento yokuxolela sike sayibuka kushela ubaba uHlongwa edokodweni kwilokhale sedokodweni ekhuluma ngokuthi kumele sixolele uma singabazalwane. Wathi omunye umama sesiphuma angani noma sebefikile la. Kodwa ngicela sebefikile mase. Wathi bekuthi angiqashula ukhethe ngiphume phezulu kwendlu. Ngase ngikhuluma lento ukuthi uyazi ukuthi ukuze into yokuqala ofanele uyenze umuntu kaNkuluNkulu ufanele ube ngcwele phambi kaNkuluNkulu uma ufuna ezulwini. Number 2 uxolele. Ayikho bazalwane into ebhlungu njengokuxolela. Abantu banesibindi sokuhamba bamkhonza uNkulunkulu bavuthe emoyeni kodwa bengaxolele. Kanti isono lesi esikwenza ukuthi unciphe emoyeni. Kuthi noma uNkulunkulu efuna ukuthi akuphakamise kungaphakameki ngenxa yokuthi wena unenhliziyo engaxoleli. Uthi uJesu bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Uyakhuluma bazalwane lamazwi ulinyiwe, uyakhuluma lamazwi usenhlungwini, uyakhuluma lamazwi bamkhafulele ngamathe bakhuluma izinto eziningi phezulu kwakhe kodwa bathethelele. Akawakhulumi kumnandi. Uyakhuluma isima sivume. Sometimes bazalwane sixolele ngoba kukuhle, uyaxolela noma ngasahambi kahle. Umuntu omxolelayo uxolela umuntu oseduzane nawe kuphela kodwa uyamxolela nokuthinte kabi. Bengikhuluma nabazalwane basenkululo ngithi uma ufuna ukuyezula inxolela. Nginisherele nje kafushane bazalwane esengihlala phansi. Khona into yakenzeka empilweni yami ebhlungu. Eminyakeni edlule. Zongixolela baba. Eminyakeni nje edlule. Nawo mama nizongixolela. Bathi uma ivuka ngenyanga edlule. Uqhamuka umuntu nje uthi uyakhumbula kwenzeka ukuthi kuwe ngalesa sikhathi uyazi ubani owenza ukuthi. Kwenzeka ukuthi ngalesikhathi kwenzeka ukuthi ngoba ubani owenza ukuthi washo igama lomuntu. Kuleso sikhathi fanele mangifika Sunday ngiphethe isidlo ngithi lokhu uNkulunkulu lokhu ongakwamukela enkosini ngimnika isidlo umzalwane. Wabiza ukuthi kukhule mina ngithi uNkulunkulu nalesi sitsha sidlule. Iminyaka isimningi yenzekile lento and yangiphatha kambi. Kwaba kube empilweni. Isimo sangaba mnandi. Kodwa kwabiza ukuthi mangiye enkonzweni ngihleke phambi kwakhe kungavumi. Ngase ngikhuluma lamazwi athi uNkulunkulu yimi engonile. Ngonile. Ngalingisa indodana yolahle ngathi uNkulunkulu ngonile kulizulu. Axolela mina baba. Impilo iyaqhubeka bazalwane xolela. Mufuna umusa uJesu xolela. Mufuna ukuhamba kahle naye xolela. Bengikhuluma nabazalwane ngeSunday siphuma enkululo ngithi uyazi ukuthi eHoly City asona ingelosi. Kuzokwenzeka sigcobe singanaki ukuthi sigcobile kodwa xolela. Xolela. Mufuna ukuba mzalwane xolela baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Wayikusho uJesu ngiyacaba wayengasabonakali bazalwane nasebusweni ekhanda ethwele umqhele wameva elinyiwe abakwazi ukulinywa elinyiwe. Abafundisi bebemchaza bathi imbambo zakhe zayihleli ngaphandle bebechaza. Kwakungekuhle ebhotshoziwe kodwa bathethelele. Sisebenza emsebenzini bazalwane izinto ayihambi kahle. Kuyilokho yena lokho bathethelele. 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 Uyathethelelwa nje bazalwane. Uyathethelelwa. Xolela. Funa ukuyezula inxolela. Xolela. Xolela isimo singavumi. Bafethu lento engikhuluma ngayo ngiyayazi. Xolela isimo singavumi xolela. Funa ukuyezulwini. Uxolele ngisho umakhelwane.
iBhayibheli mele lithi thanda umakhelwane lisho ukuthi thanda wonke umuntu oseduzane nawe noma ngabe ubani nalo othi awumphiwe awukwazi ungaphiwe umuntu ekubeni ufuna ukuya ezulwini kanjani nje ngoba uJesu uzowathi uyothethelela ukuphinda kasikhombisa phinda kanjani nje uyakuliphi siyathethelela bafowethu lokho nje ngifuna ukusho ekuseni egameni lika Jesu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu siyathethelela kumele sixolele umxolele nalo uyazi uvume nje nezona ongasazathi uNkulunkulu ngiyenze njalo mangithandaza ngithandaza umthandazo wami uthi uNkulunkulu lalokho engasakwazi wavuka lokho kathi vuka lento athi uNkulunkulu lalokho engasakwazi amnyaka lo ayengixoxela athi lalokho engasakwazi ke uNkulunkulu cela ungixolele kokho masifuna bazalwane ukuyezulweni asithethelele sithandane singalumani sodwa sithandane umthando omunye ungamthandi ngehagi kuphela mthande mawuza ukuthi uthanda unalo luthandazele uNkulunkulu ngicela ngiphe uthando oluvela kuwe umthande umuntu oseduzane nawe ungakhulumi kabi ngaye ngoba la kuye khona into kaNkulunkulu khona umuntu kaNkulunkulu akayena siphume imene ingafani bafethu abanye imindeni yabo ihlakazekile kodwa thethelela Siphinde sishayele inkosi izandla bazalwane. Haleluya. Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Wathi angithi nje yenza lokho uzawuphila.